wirigiro bwakwa Jumamosi akunitite na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja na rweri tariki 6 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 mbeta MAUREEN KINYA tukiambiriria Nteto chietu ndagitari David Bario na ariritie mantu jegie mirire aria augite mirire ya kinandi niyo igutuma antu bakagatwa ni mirimo akiuria nandi akariba kaunti ya Meru bachokere irio bya giuntwire ni untu irio biu bitina chemicals. Nicholas Chabari ni agutwambiriria lifestyle diseases ikoga twikite ekaumo okamenya maro emingi na inya iku obingi kiri anto obaingi nonto bakwithirwa anto ibarekanire na mirire ira yagirite na banjiria kuria irio obirathuranitwe na gwikirwa kinya chemicals imbingi akiuga ende byakuria bibi ibi bikureta menya maro ino mirimo yonto cancer, mirimo yonto blood pressure, mirimo yonto blood sugar, stomach ulcers, mirimo ekainge iriretwa ni chemicals ira tukuria bya kurene bietu na ibyo onto anto betu ruare batina maisha manene. Ukona murimo ya cancer mwana omunini wa miaka 12 13 miaka ena na kwithira na cancer ina mwana waritete murimo yo na mirimo ekainge toichie imirimo ya anto bakuru baba kinya miaka 70 80 90 lakini thai ni kuonekana nthea ni byo onto kwenda kuimiza anto betu ba Meru na Kenya yonthe tuchoke ikuria bya bietu bya kienyeji kinya mpempe cietu cia kienyeji bona itawata nyungu lakini thaira twina cio cia mandawa erero mwe nyungu mbere kinya kama kuringana na daktari Bario aliuga ibwega anto bagachokera mirire ya tene nonto ibwivyo bya kuria byomba kwithira bikinenkera muntu inya na muno nkoroki gutigira bikimwebukaniagia kinya na mirimo imwe ta ino ya giuntwire kithio onto bya kuria bietu bikuma mundene direct tukaria bitina chemicals no compare na bya kuria bikwithia bi processed food bira kithio onto mpempe weta una mpempe ikwa kithine kira kio chunku ikaritwe konde keuru ukathirwa kamutu ka white ukone nyamwekuru mutie ati kwenda kurua mutu jwa Kimeru yuthi na kithikia Kimeru yuteritikinya makolo arenda kurua kuthia kamutu kara fine no kya kolenia mauri kaune ko kaina mbechi nyingi lakini kara nako iko kureta masukari ama inge mwiri bio ntukone nyanto ba diabetes ukerwa ria bya kuria bina fiber no ntubia kwa yuna fiber ekonde kira tote yake ya mpempe kiriko kina maana sana ikinyia cia sukari kire mutu yura ywa mpempe lakini deatorite konde kati wa kamutu kara ka white no ntiko iko isia kurua na iko kinyaka kuone ni aka kali no thungu ni oka kureta muntu akarakare muntu wa class keuru tukere akure mutu yoyo akithi no nti yokuyikiitarira yakuya aune kato kuidhokia nkoroki ndagitari uyu na kuweta ati mono into obira anto bari ya bya tene ibyo byanenkagira anto inya kinya anto arume na ende ukaraithiria anto baingi bachokerete kuri ya into bitae na inya na ikyo kinya giutuma kinya miche mingi ithangarana sink nio ituma anto murume ethera into murume na menyekana no into murume nyumbeu na kinyo yange kurunge kurite komatoka lakini thai urona thakazi atu irio ya ekuru ndo akuri ya tu chips na mbi mwe kuru mwaka omwe kithira na cietire turi choke turi ya malenge na inya malenge na cio mbeu ira cia malenge sins tuweke batine euro ikauma tukathia tukaunyanaria cio turu na tukaungania mutu na amekwacia muti mekwacia muti yongwa nio kinya yongwa uviagire Kimeru nio iyo watu wakule kumege North Peter Class Chabari nikenda gukiria murimi amwe na kinya kubaringa njeki maturene antu bamwe ne bachumirite na kuthondeka gikundi kia murimi kuma Ntere cia rwiri rwarera buri arena ndi boriti arimi bange batonye kiri gikundi giki nikenda bagunika kuma kiri thirikari nene na kinya thirikari ya kaunti arimi bao kuma Ntere mwanya wandini arurorera buri na baibare bayitemo na kuthithia kundi kimwe kya mwanya Ntere iji ya karurorera Farmers Association sa kuibatiri mene Ntere ine kendo shokaniria kanywa kiriboko ne ukiria muremi wa mone kundi maturene Ntere iji ago joya gabe ye sana ndukwena arua ndo bwa muchebona jo mwega jo atwe na jo anu general meeting ya arimi betu kana ya sako holders shareholders betu paria twethwa twinabo kubera ibwega sana tugutha twina muchebona jo mwega tugomba gutha tukiaria mantu ja maingi yegie gukuria sako yetu na ribi atugaria abo
bagwitikaria na kajwa kamwe thati bakuria sako eje yetu bagwitikariria thati babikaria na bagwitikariria na bagwatanira thati sako eje ikomba kwithwa igita kuraja na ikio giatuma tumukwithwa twira kwirwo ukugicana ngicho gathinyi gicana no tubwa anene betu bara bethite ba to support ndi challenge uriro rera sako kugwirwa muno igwita member ora bakumirite babaingi ndigwe ngwirite sana anda nkwenda kumenyithia bara batejire twina sako ruire rwa rera ilio atukari nanu general meeting ya ruire rwa rera farmers sako sako ira twambiririe kuma last year twambiria kumobilize arimi twabareta amwe kenda bomba kwithira besi for bagitonya ndene sako kenda bomba kwithira besi mbeca ba save mbeca bakomba kwithira ibakoromba loan na interest yendiguru 1% per month na 12% per annum. Wirigiro bwarimi bonene Burundi kumakire ikundiki na arimi batwire ukiene itukwikumeria sako yetu ya ruire rwa rera farmers sako na toigwa twina kugwirwo kunene muno no ntwirinja na igatutethia ana betu bakomba kwendelea bwega no tutugeta tukaruma mbeca cietu tukacokia na skuru biashara cietu ciagwa tukaigwa tugeta tukaruma mbeca cietu ndene sako yetu tukongera biashara cietu kana twa biashara cietu cigeta na mbere kwa u batu twina kugurwa muno ntukuya narwa na mushema no tugwiti ni atongeria betu tutwa ndene aruire rwa rera wand tukuigwa twagwirwa sana na taoni omwe kwigwa ndagwirwa sana no ntuinkwenda kugura ng'ombe eria na nkamigura na mbeca igu sako kinya gethwa ni 200 kana ndethwa ni 100 nkamigura na inkumenya tukenderea bwega na tugeta na mbere tugifaindika bwega bunka uri okomeria na riu nikenda murimi atethuka burabo batiritwo mature ni bauritiano ibangi ontere yoshiatira ukuma ikundi na nikenda bagaguneka burabo batiritwo na kigina kia thirikari inkoromba arimi betu bombe kwithira betu nyandene ruire rwa rera farmers sako no ntumirandi on the thirikari ya agriculture department ya agriculture ikejaira through farm sako eje na kwina mirandi ingi ira twinayo twina kinya murandi juria governor ejanire mbesa jwa ERRP kana jwa locust na baraba erwe mbesa bonde babatukithira be ndene sako ndikuria bara batira member nikena bakomba kuja ukuria gikundi kigietu gia sako eruire rwa rera want kenda gikomba ukura nkuruki na kithirwa kiri na antu babaingi nkuruki kinya milioni 1 kana milioni 2 ituija aturi baruire rwa rera ni arimi bang'ombe ba mburi baimera biria turijaga na iba baingi nkurukia bau na ndeto nyake komba kinya magangiri kinya ngiri 5 no utukethora twina inya borrowing and savings. Weru weekend kumaburi mbita wakeuvin kimathi na bondu kembe kathomba ni bagwatanirite na kutheria town ya makutano aria baugite bathithitie bubukire igeria ria gutigira rera ni riagirite baugite ni bothuranitie rukoro rwingi ruria ruri ugwatine kiri ana amwe na kinya antu baba nake mono ta chuba ire chunikangite amwe na kinya mibira iria itumikite ya gutuma ndugu cia kiwendo kundi mwanya bia mbithi na ndibathiretie nteri mweche makutano injire mwe gutikira kundi kukura kwithira nikenda kona rukoro rwa inogwati rukutharukie beruo. We are a sufficient initiative, a youth initiative where we have come together to bring our strength together to make Makutano clean. Our desire is to make this place safe for every one of us. We have a lot of littering around Makutano, a lot of plastics, a lot of beer wastes that have been thrown around. But we want to thank the youth through Watoto Go Green and other organizations ambao zimekuja pamoja na sisi. We are so grateful today that we joined together to make Makutano clean. Iko chafu sana. Vile nimeona watoto wanachezea hapa. Saa zingine unaona mtoto akicheza anakatwa na chupa plazi na kuokota makaratasi iko na uchafu. Hizi vitu za watu wakubwa wanatumia. Unaona mtoto anachukua anaanza kupulishia. Sasa nimeona ni uzuri hivyo mmepanga kuja kutusaidia tuwe pamoja na nyinyi tusafishe hii area. Narua tuko na nya pesi ni theri thai kulingana na kwamba kutherua
no kwamba ukarua no twakarinya tingona tukaraku tukamba ukaria buru tena twataruka kairi twabakaria buru pakiwa nawe wendi bao ni kuona makutano na ntere ingi gukutha kutheri kunyambe imbithi bamwe bara batina ngugi babiri kutha bakewa ngugi iji ni thirikari kutha bagita. We send a message to everyone that let's join together to make our environment clean. We need it, it needs us. The Bible says in Genesis, the first thing that Adam was given is the Garden of Eden to take care of it. And that is what we are doing. Issues of ministry, doing church, we are also part of the environment. And if we join together, we will solve the problems that we have within this place. Thank you. Challenges siaja nyingi mono kuna rukoro kwa ngugi. Ya mengi ya zai bia de to kona kumage pasta. No tutinde untuko yonde. Ikora badikale do ko nangu tomba kona ka chansire ngi tomba kona na ke badikale ka ke mondi onde no atango ura tu kayara no to next day to ara gaiti no ba to de rao no nyana ro bombo to de ba to dro autu ko ko rani ara to karata ko nangu tu ko terere ke no tuita aya do ta ke ngi mono itinango we uita como no coño to sumbura mono nango we uita no to karo na urure baba ingi bakamba kwa joni bara abange timbi bantu barukoro Muthuri Muriuki Weru weekend makutano na bwakari kuma nturene ya gikumari ndene ya Ruire kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ bachumĩrĩtie na kuria thirikari ithirwe ikithura marietwa ja antu bara bakwirikana ni bakwenda kuia munda jwa nkurukia eka 200,000 aria bethiritwe bakiuga kuri na kinya maratathi ja mung'wana jathithitwe kenda kumbithia wambabu na mundu wothe uraigua uria ndiroiga nduge yo ndirahuthira ndimwire undu umwe urumwe witu niguo gututeithia nyambe ni mucokerie ngatho muno aikaria gikumari muthenya umwe ni turonire uria murateng'eririe tinga na muramihura na mahiga mundu uria ungi uriingira guku na njira ya muthemba ucio mutikana muiguire tha tondu korwo ni muraiguire guoya korwo atongoria itu ni maiguire guoya uyu mugunda urari muthiu na ici ni taito ya block 4 yothe ni weno kindu kiria giagituma tuke haha ni tucokerie Ngai ngatho tumwire ni wagiriire tondu itura ritarangirwo ni Jehova arirangiri marutaga wira wa tuhu aheirwo assurance ati mugunda wanyu nduri kundu uthiite registrar uyu tukoragwo nake haria Ruiru Mr. Robert register ni njega weka search ni njega koguo mugunda wanyu iko sawa sasa tamenya ni mungi atunywo migunda andu aitu tamenya ni guthiaga no ni undu wo camba wanyu ni mayacoka ndithiguo tondu Ngai ena hinya gukira DCC ucio Ngai ena hinya gukira regional commissioner ucio ona Ngai ena hinya gukira muici ucio uratuia migunda na ndikuiyo ringi ona ucio uratinirio wa rwai no uricoka ona guo no uricoka ito ni ekutahika itatapikwa ndithiguo ni thengio andu age kumari ni gutuonia njira mumetuonyesha njia ni wega muheshimiwa CSRs ni tondu wa gwitikira kwiyumiria acio angi mehitha we ni uretikirire kumira na uroko urakiuga mugunda ni wa andu age kumari undu ucio ni mwega ni wa gucokeria Ngai ngatho kana tiguai mutikae gukira mukihinyiririo o ta uria mheshimiwa mwira katiba ni muhete hinya ikamwira ni nyumwe na hinya wa maundu maria mothe mekikaga katiguo andu aitu na mutigeterere kuona mundu uka kumuteithia inyu ni nyumu kwamba gwika atia mwiteithie muri ya mbere tutanoka sawa sawa muona undu ndurathie wega inyu mukaraise alarm na ithu tukoka nigetha tuhote kumuteithia si ni andu aitu ita na mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja na chomkuruki Kadhu. Yes. Ija.
Joy motu jole kwa turugera narwa. Mtu jo ndakurete tukani na arakaja. Jo na kinyama no. Ai, lakini ukamaka. Twakurekera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere yakwe nagwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Fanaka, Barak, new success. And may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. Happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Ngoko gwatogeni oringi kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na chionkuru kimwe kurumwe kuma ntere chia Kirinyaga ni akuromba thirikari imunenkere kioto kumania na mwana wawe wa mwiji wa miaka 9 uria ukwirikana kumatukwa ni ithe kuma nthiguruni chiaome aria ithe etire koti akiuga ati mwana uju gatejaniriitwe kiribo juwe nyuma ya ngina muchiari gwita nthiguruni chiaome guchoa ngugi kumania na ithe uju kumuta arina mwana.
Mutumia umwe uramenyekana ta Jacqueline Muthoni kuma mwena wa Mwea ni urakaira kivoto kia mwana wake wa miaka 9 vuva ya igoti ria ciana mwena wa Embu kumuvecana kuri ithe wake uramenyekana ta Amos Njagi. Jacqueline arauga matiganie na muthuri uyu wake mwana ari munini na ithe wake ndamutethagia na ureri na njira wa yonthe. Vuva ucio igoti ni riamurire miaka 7 mithiru mwana uyu ekare na ngina no ati ithe niwe Amos amurivagire cukuru. No ati undu uria ithe wa mwana atekire wana muthenya umwe. Akiaria na nyomba yetu ya movoro na njira ya thimu kuma bururi wa Qatar, Jacqueline ni uratwereithia uria athiire guku niguo avote kurera mwana wake na varia amutigire aciari ake na kuthie. No ati vuva ya ithe wa mwana kumenya uguo athiire igotire na kuga nike urenda kuvewa mwana ucio kuona ati ngina ni uramutiganirie. Kuma bingwe twandikanira ogu twathire niguo akorerie thimu ona ndageria kumugurira ndoyaga thimu ciakwa ni nginya school fees yage ndagendere ariva ona ciringi kuma bingwe yo twandikanire ndageria kumugurira thimu nginya ndina evidence cia uria ndimugurire thimu ndoyaga thimu ciakwa ni amburokire ndageria kumugurira na namba njeru eigua na niyo ndiramugura akarenga. Riu ningiona niyo maitha ni maranditubira ndibona umire kou mucie ngioka gucaria maisa na guku Qatar ngioka gucariria ciana ciakwa. Na varia cucu wa mwana uyu uria uratigitwe na mwana uyu arai na kavinda karito muno igotire riri varia ativangitwe nae ni mundu murume ucio agioca mwana kia vinya. Ndiriro ni guikara nethe during the holiday arafu na custody ya mwana na yekoro na nyina. Riu oire mwana akithi guikaraga nake na akimutwara ku mutumia ungi ndageria kumaburira thimu matingioya ndoka kwetha justice thiini wa guku gwa ciana mutumia mwe acio ma ciana mauga ati mwana ena right ya kuthi guikara ni ithe na tondu nyina ndeva kuvi. Riu ndarigwo atiriri mwana natigeirwo na niu ndatigeirwo njikare nake tondu ndangiagire kuthi kuthukuma tondu ni mamuingata. Guku riu family ino ikivoyaga thirikari gukorwa ikimatethia niguo macokererwe ni mwana wao. Na mundu ucio no nyende arumirwo ni thirikari na menyeke aria mwana niki na thirikari okora ni rumagira justice mundu ucio no nyende arumirwo muno na niguo ndingivoya ihoya riakwa kwi thirikari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na bwakariba kuma nturene cha matini ya migari na nyakini ni bambiritie mubango jwa kutheria matura jao kumania na amaramari baria betete na mbere kubenderia ugua bwa wamba amona kinya kwenderia ana bao bangi bakiuga nande patikara nthi mauthukia jajajagita na mbere. Mitaratara ya gukuthakuthia enyangia iragaragi na nkinya endia babangi location ya Karimba yambiritie muthenya we munthi. Aturi bantura-inu bandikithitie antu barabaijaga na nkinya kwendia bangi nturani mono kirithoko ya matiniera nio thoko era nene mbari-inu. Nitukuromba thirikari nio kiambe chunguze nonto niki nikio gituo na mbwanu kia bangi nikio kia mwarifu monde ukani mbere atubonenkerie bo ukani bukia ntubenu mbere atubonenkerie bo tafadhali nonto gute muntu kibaba bonde ukwana gute muntu kwae gute kwiye temburi tembemba tembi garagara jionde tukuromba thirikari etutererie mbere tukia tu twaguo mutongoria twatwariria mutwiri twena thirikari tutererio nati nikenda tumba kurwa na mbare no twena. Aturi baba baruthite ugu no muthuro nyuma ya mpempe mburi nguku na nkinya mbuku ciao kwiywa uringani bwangeta na nkinya gwatani bwa kabari kwikira ugwa ya kiri aturi banturainu. Ukikamata mbeca kuunjangiria uguo gwikinya barabara ni nwenganirwo na muthenya mwanka wiwa gutemo kwa kuunja gintu au tuko na nivenga na mukabaga kama totuko na maunto maingi yalitwa ila tote bati ane mukwa tukelo imwe gaiti mugonda wetu tiuma ndombe ni leguo to wakatanga we utemo gwate utuko kuma gweto matinya iguo kerio karujiro gwetwa nturu agweto terio kamule moyo te mwengana twona rigo te bonge kaba to public participation twarie
tome solution yo tukamuruta na bangi ne nyingi muno wanja bangi liwo na niyo muno ri enda liwo matini market kuringana na baba gwatanite na chibona munini wake rugendo rwa gukuthakuthia enyangi aringanika bari na endia babangi nturani nuka rwambiria na kwogwe kubia anto bakegwa nkuma anto mau mandikwa list tukama forward kwa authority ke mbele na gwatuka gukwiwa tuko the first people to pick ni anto mau mandikitwe mali suspect mathi magascrutinizwa mamenyekane mo kana tike timo nonto togesa gukira tukuya kwina wamba tuti kwandika suspect tutiomba kuthifa na tutiomba kumyani mao makuia ogusho ni twarotha twauga atiri ana community mbena nonto yo ninkuona they are good people nonto ima kumenya ni mao the only thing kama tari na power ya kuruta mtonewe murete but nonto tukwandikwa list na kwatuika ni ngania nimo magetagao maiyaga mbori makaiya nguku wona kwa iwa kuma munde tugesagira those suspects twina police twina community itself tukamuruta tukamura gweo ni gwora ile mbori yangania enda ukasemembe akinya na wano ntukwina cia indi na mao ma kuchunguza kana niwe achunguza twika ngero tutoka kabungwa kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara betagwa Mateni Mogambi Nkatho chamwanyi kugwatanira na bautwikire Nteto chietu itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita MAUREEN Kinya.